Into emnandi kumaskandi ukuthi into nento i-originator from someone, no-someone uyibone komunye umuntu ayeyithandile kuyena. Sabe sanibingelela. La sizobheka i-performance eyenzeka eCarnival City ne-performance abantu abayibonile nje emalangeni less than 48 hours ago. So into engingayisho bafethu, umuntu into mayeyithanda uyathanda phela ukuthi naye afake okuthize emsebenzini wakhe. Sonke siyazi ukuthi uKhuzani uwumuntu abantu abaningi abanye bevuma ukuthi izinto ey'ningi bay'bukela kuyena. Into zamasingeli zabuya kubo Khuzani. Indaba yokushintsha ukukhipha ngoDisemba ngo-April aphinde asuke ngo-April Disemba, yonke leyo nto leyo yayokhuzani. So siyazi zonke izinto ukuthi ihamba kanjani. Ne-featuring ngoba isidla lubi kangaka nje uye uKhuzani. So angeke sithi uKhuzani waqala ukwenza lokho, kodwa uKhuzani wayekwenza lokho beze bemgxeka abantu. Yingakho-ke yaduma ngayo. So uma umuntu enza enye into ebonelela kuKhuzani into ayithandile, alikho iphutha lapho. Kodwa-ke amalanga awafani, angeke ukwenza kufane nakancane. Le performance le enye ama-best performances ayenziwa ile group laphana emcimbini kaKhuzani ongeyi-22 March 2025 eCarnival City. Lapho ku-celebrate khona i-Blue Nation 15 years of celebration. So yiyo into engihlale ngisho mina kubantu ukuthi ezinye zezinto zinabanikazi bazo. uKhuzani the way adlala ngakhona estage, the way amuva ngakhona, the way enza ngakhona, akamuvi upantsula amuve emhlambeni ini. Uyabona ukuthi umaskanda lo ophelele, umculi kamaskande lo, awuyifoshi into yakhona. I-choreographer into abayenzayo ihambisana nesikhathi esi-1. Uyabona ukuthi into abayiplenile, into abaziyo ukuthi izohamba isukephi igcine la. Ngalokho asisho ukuthi kukhona yini umuntu ongenzi ngaleyo ndlela leyo, or khona umuntu owenza kabi, or khona umuntu ogejayo. Cha, la mina ngikhuluma ngoKhuzani, ngikhuluma ngomsebenzi kaKhuzani. Abangihlale ngikuveza ukuthi izinto ngoKhuzani kimi kulula ukuthi ngikhulume ngazo, kulula ukuthi ngibeke umbono ukuthi la uKhuzani wenze kanje, la uKhuzani usekhule kangaka, la uKhuzani-ke abantu abasenzi kahle kuye kanje. Yingakho kuba lula, cause into engiyikhulumayo into engiyaziyo nento engiyi-understand-ayo. Abanye abantu banabalandeli babo ongeke ubenze lutho, abangafuni nje kuthiwa abaculi laba abalandelayo ba-wrong nanoma yiphi indlela. Ngisho kuthiwa bayabheda, angikho-ke lapho. Ngilapha ekuthenini-ke kwesinye isikhathi kumele nihambe nimbonge uKhuzani ukuthi siyabonga Khuzani Mfwanampungose ngokuthi yena ube yilento oyiyona emculo kamaskandi. Sonke sibukela kuwe. Umculo usuyakhula usukwelinye izinga. Ezinye zezinto sayicoshela kuwe. Bekuvume lokho, alikho iphutha. Abafethu bawenzile amavidiyo ko-TikTok, bekuveza lokho. Bawenza ama-post abantu ko-TikTok, bawenza ama-post abantu ku-YouTube abanye nako-Facebook. Bakwenzile bekhuluma ngayo le nto leyo. Ukuthi nje mlande ngeke siyifihla phela ukuthi kukhona abantu ababukela kuKhuzani, kodwa lokho abantu baye bezama ukungibambatha ngayo yonke indlela ukuthi hhayi akunjalo kwasha kwacima. Thina siyazi ukuthi kusuke kunjani, siyazi ukuthi into ey'ningi bayibukela kuyo uKhuzani. Kufana nokuthi uKhuzani arelease i-clip encane ngomsebenzi wakhe uma ezowukhipha. Into uKhuzani ayidumisayo leyo, angisho ukuthi yaqala kuye, kodwa yadunyiswa uye. Bonke sebeyakwenza lokho, umuntu aveza umsebenzi omncane nje leyo clip leyo before a-release i-album yakhe umuntu. uKhuzani wonke lokho, kodwa lokho angeke kuze kuvele, angeke kuze kuphakanyiswe ngoba yini? Kwavela ngumuntu abangamthandi. Unfortunately-ke izinto ey'ningi zibuya kuKhuzani, akukho engingakwenza lokho. Kodwa-ke bekuyilokho bekuvula ukukuveza-ke ukuthi-ke noma engekho uKhuzani uyohleli edume kuloyo mcimbi loyo. Noma kuthiwa niyaphesha nenza njani, nizama ukuvala nigcike, angeke kuze kulunge. Nisale kahle, sizodibana ngokuzayo.